pričam na Zoran Zaev i na Vilma. Ne možda Makedoncite što si je branile svojata teritorija i svojata zemlja da bida teroristi, a tije što se vo vladata, što je rasparčija i prodadoja Makedonija, da bidat ustavobranitelji ili dole vladata. Zoran Zaev je najgolemiji terorist od 46. godina. Saka da go vrati informiroto, nema da mu uspe. Ovdje ima dovoljno majki što rodile sinovi Makedonci, što ke je branat ova parče zemlja. Zaev, odi si, duri imaš vreme, duri imaš zdravje, odi si, napuštija ova država. Pogolen terorist od tebe ne postoji.